Moj brate, tako koju prozborimo o polazniku, položajniku, radovanu, kod nas veseljaku, kod nas je tako, ima više naziva. Znači to je neko drag porodici koji na božićnje jutro prije izlaska sunca, kod nas ovdje se ne mrsi, jede posno rano s ukućanima ujutro, oko 5, 4, 5, 6 sati do 6 sati, 7 najkasnije dođe. Ako ima uče kuća, nekad jedan položajnik imao 10-15 kuća. Sad nema naroda, pa malo ih ima manje, 1, 2, 3 kuće najviše, jedan polaznik. I on dođe i vatra je naložena, uzme mašice, počne da džara vatru. Koliko varnica, toliko parica, govori, stoka se teola. Zdravlje bilo za domaćina, djeca slušala, u školu, dobro učila i tako. On priča sve što mu padne na pamet, što je god najbolje za domaćina, za njegovu stoku, za njegovu ljetinu, za sve ono što ima domaćin, on sve najbolje želi i govori džarajući tu vatru. I on onda odlazi, pojede nešto posno malo i odlazi, on se mrsi kod svoje kuće. Međutim, sad su uveli negdje te negdje edukcije da položajnika omrsi domaćin. Zajedno jedu mrsnu hranu. Sljedeći o položajniku, polazniku, radovanu, veseljaku ću vam reći. Znači od Božića veče počinju se davati takozvani položaji. To je večera u čast polaznika. Još sam zaboravio reći da polaznik donese jabuku, tada i cijelu jabuku puna je siće para, znači samo sitnije para obično natrpa i svake godine po jednu paricu više stavi. I to on to daje u kući, ostaje kod domaćice. Dok ona njemu poslije 5-6-10 dana, 15, uzme peškir, šta znam, košulju i nešto da bi se dužila čarape, da bi se dužila položajniku, ide onda nosi to njegovoj kući i to je takozvani održivanje položajnika. A od ponedeljka, od Božića pa do malog Božića, znači do srpske nove godine, daju se takozvani položaji. To je večera u čast polaznika. Znači svaka kuća daje svom polazniku i skupljaju se komšije, obično to gleda da ne bude, da bude samo jedna kuća, da bude što više naroda kod jednog, pa onda idu kod drugog, pa kod trećeg i tako redom. I tu se iznose razne đakonije, sve što ima domaćin u kući, iznese predave, tu se jede, pije, pjeva, priča, razgovara, pa zna i do ujutru da to traje. To su ti običaji koji se zadržavaju još na selu, a ponigdje neko to radi još i u gradu, ovdje neko koji je sišao sa sela, pa se ovdje zadržao te običaje i položajnikom tu. To su običaji za Božić što se tiče polaznika.